srdačan pozdrav i dobrodošli na naš jedan veliki, evo u ovom dijelu godine, već tradicijski atelje okusa revije Svijet u čaši. Ovaj se odvija u posebnom ozračju, naime na ulasku u reviju 15. godinu postojanja i kontinuiranog izlaženja na pragu našeg jubilarnog 100. broja koji je sljedeći, a izlazi u veljači, te uz 5. izbor kuhara i vinara godine. Ovdje s nama, baš mi je drago što je evo i Kamanjo stigao na ovu. Iz Jelse, iz Vrisnika. Bravo, Matija, za spomenu. Bravo, Idija. Još uvijek aktuelna, najbolja kuharica. Kuhara još par minuta. Ali i ovaj puta krasna nagrada za sjajan restoran, naravno u Malome Stonu. Šta? A sada, za razvoj kulinarstva u Dalmaciji i u svim ostalim mediteranskim i evropskim regijama. Najbolji kuhar 2006. po odluci čitatelja Stručnog ocjenjivačkog suda i prek veze je šef kuhinje restorana Laurus Opatijske vile Kapetanović, gospodin Nenad Posavac. Ove posebne dobit će od naše poznate kiparice, gospođe Vesne Tatić, akademske kiparice. Ona je napravila ove statue i njima će jedan lijepi pljesak. Petropak Stražan, naš sponzor. I slikat ćete se zajedno.